Pas chamanikab Jehova kilosu Kamuktaindet amu kakonech boroindo age sikobit keweke taitab kapkorosuniet. Katochok tugul asikobit ketebi tugul yekitebe kelyekab Jeiso sikobit kinetkei ng'oliondenyi. Kitinye kiboitinik chemiu kachop Jehova asikobit kotoretech yekinetigei eng kanetishetab wikini. King'olole kaguiyetab kokochinoikab kapkoros, kaguyet nebo kokochinoik chebo kapkoros. Ako kotomo ketestai asome asikobit kiborwogei kuyo ongenech tatya kesaa aketestai. Ane nekikotok ko Samuel Arap Ng'etich, kiboitiono North Carolina, otokotin. Oibe kebeberta netai ak nebo Jumambili. Amoche atai kiboition nerubei. Kongoi mising chamanikab Jehova, inendet ko kokenaigei ko Lilian Maswai, amite Jumatatu nelen korotikab kirugik ak kwesik. Atya kebe kwaeng kasi amu mamite tupchenyo Evelyn Tarus. Amite anamchini kimasta nebo kwaeng kasi nelen arwetab kejil nebo Pasaka. Otokotin. Chamanikab Jehova ngapkotar Lilian anyo eng betutab kosomok kasi ainaik chuk ko Stephen Aramaro. Inetigei tugul ng'olion nemwoe kolen Jeiso eng hekalut ngondoiwek Jehova koberurok. Akatong kainetab Jeiso yekaru Baramaru kone orab Nyalilei. Amitei betut nebo kwang'wan kasi akamwa ng'oliot nebo wikit nenyonei nemwoe kolen eng inyendet ko kikiyai tuguk tugul. Eng inyendet ko kikiyai tuguk tugul. Kongoi mising otokotin akwek tugul. Yekitesetai asome asikobit kesaa Kamuktaindenyo. Kongoi amu kakoech. Ako kang'ei Asis eng olimbo gaa. Kakindegei euneguk asikobit itebi kobotech sikwang mieindong'ung ak chomyeng'ung. Konech kaguyet ak naet amu kisomin Jeiso ne katyokinenyo. Amen. Amen. Kebeberta netai yeking'ololi kuyo kamwa keng'ololi rani kaguyet nebo kokochinoikab kapkoros. Kurget nekitoune ko kitabutab Ng'ang'utiet 5:9. Komwoe yoto kole akityeni tiendo nelel nemwoe kolen nebo torornatet ako nyolchinin asikobit iyat ng'oksosiek amu kale kikibarin asikobit ielchi biikab Jehova kokochinet nebo korotik chekitumdagei ak ialchi nyabanetab bororiosiek chebo kutit age tugul ak oret age tugul ak biik alak tugul. Atkan kora nging'alale ko king'ololi Joana kole ogero arwetab kejiri nebo Jehova. Kokaker konyone Jeiso. Ng'olyondoni arwetab kejir ko kikiboisie eng bukuit komugul mising eng kitabutab Ng'ang'utiet ak eng arorutiet nelel ak arorutiet neos. Ngekure Jeiso arwetab kejir nebo Jehova kowek silet koboru kokochinoik chebo kapkoros chekikikoitoi eng kaptisisiet eng arorutiet neos ak eng bororiosiek tugul chebo ing'ony ko kitinye tisoinatet nekikiyoe, kikitese Tarus, kikitese Lagoi, kikitese kiy age tugul nekakong'wanit. Kounoto ko ki urwet nebo tuguk chekitun kobwa amu kikienye nego ak kirugik ak kwesik asikobit kobor inendet netun nyokokoitogei. Ko atkan kora ko kale kioker arwetab kejir nekikakibwoten. Ing oret age ko ngap akere pichain chekakibir arwa neuyo kakichar kityo kole aketach korotik. Acha kenu nikibo kebet nekikichore ter noto. Ni ko kikibar. Ako kikibar eng oret nebo koromnatet asikobit kwolchi Jehova eng maonatak.
biik chebunu bororiet age tugul ak oret age tugul. Kounotok kimoche kinetkei eng wikini kele amune asikobit ng'olyondoni. Amache kikuye kit agenge eng kitabutab Ng'ong'utiet 12 ng'ete koitetab 7 kotestai komwoe luget neo nekitoigei eng kipsengwet. Kasokorgei agenge nekitala ako kiyai kikochi torornatet tugul kong'aa Jehova akole amoche asun ng'echerenyu lebele tornatet kotait ole mi Jehova akakergeitu ak inendet ne toror mising. Akotoi luget eng kipsengwet kong'ach kamuktoindet kole okere buch koberberok eng yu kou yo tala ako ngorit olin kokolkol nemami kiy nekergei. Ko king yekakotoi sitakit eng olindo kotoigei luget nebo tiyet ak toiyet. Akonyo ak nerekechatak neikose kole kyaker setani kochorugei kotinye rereknatet neo. Ko kinyenyo weritab chi nekanyokolach borto nebo chi ak nyekesich. Ko kinyep koker kole nitoni nekikasindana koterter ang kipsengwet kole kokenu akine kasametab rabelat. Ko nikityem nguno kong'ete komining kochilili kolen kocheng eng barao kochilil kolen kocheng betut age kookta eng keringet kookta eng yesilit kochorchigei atebwet olin sikome kochilil eng olotok. Kolen koboisie betut age kewire koik kobet tamirmiron kokwo akoi konyorchi kimurtoiyot ne nekitestai eng kimurtoiyot. Ain eng wikishek chekobo Paska kokikere biik eng olimbo Philippine ipkokoitogei kole kikarta wendi chito kocheng mchumarik akonde spirit konde in tuguk cho kole atya kinde ketit akebirchi kowach atya koi koskolen kechor saishek tutigin kangwanit kechor. Maunoto Jeiso. Melen kitewe kimurtoiyot kityo kele sikebir sinema ak pichainik. Aja. Netai ko kataune Getsemani kosomok kasi koskolen ak kwang'wan kasi tugul. Kokakwam rubet moomis tatya yeibata nyekenam kimut kapkirwok king'irtit konyokokwong masi kokaberod kokabano kwo ola tugul no king'irtitot kwang'wan kasi musima akoi komut kasi kemboi tugul. Kwang'wan kasi kemboi tugul akoi komut kasi. Bas nyekebires. Ko kiboisie pcheritit nekitinye kotok nekingekwer agenge kole kong'usu banyek kekwer komosip kochakchakan patet tugul. So kit netai ko kotaune korok kosomok kasi yundo kikwetegei ak lautietab tengektab ng'ony akoi komong korotik chebo kaotik che korotik. Kikure eng Kingeresa kiyotok hematohidrosis. Hematohidrosis ko yekakobit kit nekekure stress nekerer metiet ak kit nekanyikisit kotyolso korotik paipinik chemengechen chekekure capillaries cheibe korotik kotyolso komong korotik. Ko luget nekiyai korok kotomo kome ko kiit komong kaotik che korotik. Ng'ering'en biik chesoptos kokakomong korotik chotok. Ngap kongyo komong korotik ko ngomakilabate chito sipitali komabenie. Kibun Jeiso notok. Nebo oeng as nyekebires. Kebir kabisa nekamwoe anyun ng'utu korotik ako kulutu korotik pchumarik chekakibirisie amu tinye u chepkomon nakakibirenen nengelechi kole kong'usu borto. Ko kingebir chito kunotok kowendi kodropen, yani wendi ipkobit kit nekekure shock amu kobut blood pressure, biretab korotik, kobut pressure kwo ng'ony amu yekakochakchakan korotik kosloweni kwo mutyo muguleldo makobirei amu ngolen kobir muguleldo kotumdogei korotik, ngolen kobir kotumdogei korotik, kowendi muguleldo eng ng'ony kotonu chito. Ko nikere kitonuot eng oret kot koyach kecheng chicho kikure Simeon nebo Kirene kola kimurtoiyot kokakorer korotik akotonui. Eng yeititas kebirchi kimurtoiyot ko kikibire kipchumarik. Ko melen kikibirchi kityo laba rubeitab eut inegei amu kingebirchi atkan kora eunyi rubeitoyo kole kotendersei rubeito akomong kipchumariat. Ko eng kutitab
Yunanic kongele ut ko taunege marubetab eut chumbore taunege siyet yu tuyeji neut nguno yu akin akyeprotionet yu to yacham kinda makerariat kero yu taunege ut yuto yu yemite nguno en yu arung'yege ut mioni let yuto yu kotomo kinde eut marubetab eut yun yacham kindo makerariat koyoto kikikwerchin kipchumariat nekiwo nebo kwong'ut pchumarik cho kiteche rerwe ko ngekwerchi yoto nguno ko kit netai ko king'etye korok en inoik mi inoik chemi yotok cheibei logoiwek koba akoi metit ko ngingekwere kotui chotok kosimoni chito kit agenge noto nekiyaak ko ngolimbo kapkelien ko kikilakwan kelyek kora akekwerchi kimurtoiyot kipchumariat maulimbore olin ako yuto nekit yu karibu kora yabo in keldebesiet meto yu maulin miten mori satyong yekaboras nguno kesut kimurtoiyot akemeto kochorchigei keringet ko kingekwerchi kole kochorchigei keringet kotutu in layet akotut nguno yutok yutuyechin eut eng komasi ak rotionet amu kaking'us kelech ko ngeng'us nguno kotutugei yutuyechin eut yu yorchinchinigei yu kole ak rotionet akotut ing tikikoik komong tikikoik sikosonginin chito kityo kanam kityo kon panyek ichegei kakomong layet kochun layet eng komasi ak komasi ko ngekakobata kochorgei kochurkuken borto ko ngechurkuken borto kotimta nguno yekibuse amu eng yu komi kit nekekure diaphragm yobo moet yo no ikere ngibusi kou kobanda nekikiboisie atkinye kelechin kole sikolal maat nekikiboisie eng kapkitony ko nguno ngechurkuken borto konyo ng'ony kole komakomuchi kotakong'et in kobus kokertikis sikoyache kong'et kole kosutkei sikomuch kobus atyo kororokto kole komanda kabuset kokim kokeny kole koyat tugul kochokchokoni korotik ing keldo kokekim lakini nyatemene kokertikis akome kokibaregei chito wikit agenge kobaregei kunotok murtoiyot kochulegei sikobus tapkometo kororokto kokim kokeny kororokto kunot koking'ya yekakotemene konyi koristo nekure carbon dioxide amu makomi koristo nekichuti neanyiny koimenit emet akotoi koriewen chito ang yekatoi koriewen kochelepechal komwa ng'alek alak chemakose chi amu kakorerchi koristo sikokwetegei nebo kwong'ut ko yekakobata koit yotok ko ngorer korotik kotoi koimgei borto amu kakorer korotik kakoru koristo kabuset nekararan nekekure oxygen koyotokis kobutokis korokoronik chekeibe korotik amu yemakomi oxygen kotoi kaikei kacheng borto namna age tugul nebo konyor koristo ngot komite koristo kitikin nemi korotik amu makoite korotik ole bendi kobutokis kong'ik eng korokoronikab korotik tamanab kochus oxygen nekang'et kitikin ko ngebutokis kochus korotik ak beek koyotokis kong'ik eng ortinwek chebune korotik sikochus borto cells chenekite yotok amu kakocheng oret age tugul borto nenyorchin oxygen kobet kobitas nguno kit nekakokoromit ing yu ne wendi kot ko amu kakobutok muguleldo akobutok korokoronik chemite buonik orit ko netai nekai kekure notok pericardial effusion ko kabutok muguleldo sikotumdagei korotik kotumchigei borto tamanab konyor oxygen ko ngobutok nguno eng buonik kekure pleural effusion ko kabutok siko collapsan yani nokilen ka collapsan in buot
nekocham konyitat koristo ip kobek kokabutok tamanab korandagei korotik korongyigei borto tugul. Ko nikere kikinye ketore Jeiso kotumdagei korotik ak beek, nebo let as kokakoborok koek heart attack. Heart attack notok ko nebo let kokakobit kekure notok myocardial infarction, ne ngap komuch kobutok muguleldo tugul akotumdagei korotik amu mami oret age. Kongni ko kitom koit yotok amu cham kemei out of cardiac arrest amu kabit miondab muguleldo amu korer koristo, lakini kinyeketor ni muguleldo komong beek ak korotik. Kit nengilen ikere ile anga kiyet tatyo nebo oeng ingen katumdagei korotik ako katumdagei beek ako kakwa melel ko nakiwa Jeiso kole kakwama melel onaka beek, nyekelen kikochi sigik kele tamanab kome kokaberberit koesio Jeiso, nebo let kowach kole Eloi Eloi lama sabachthani. Chuto tugul ko nyalilda netomo kobune chi age kobate biik chekibore kimurtoiyot, lakini mi kit agenge netomo koyae chi. Kinyatar setani nyalili tugul konyalili Jeiso komami kit nekiyai. Kitang'etu Jeiso kobirtogei betusiek 7. Ne nekikochi kome eng saisiek 3 ichegei kochorgei Jehova akonam tengekwogikab ing'ony ak nyigisindo tugul nebo ng'okistab ing'ony ak ing'ony komugul kokanab akorukyi Jeiso akoyat kurget akomanda. Kowa Jeiso kole aba kalya sibakacha, ko mame meet neb kawaida, kime meet nebo oeng, kime meet neb kawaida akome nin age. Kurgotik oeng cho metou kityongon. Isaya 53 koite 6 koite 8 ak koitetab 10. Kale kikitil inendet eng emetab biik chesoptos akeranda muguleldonyi ak sobenyi kou kakochinet, akotil inendet Jehova eng emetab biik chesoptos akotuch konyekchi. Kowa Jeiso kole kiptaiyandenyu kalya sibakacha. Komwa eng kitabutab Ibraniek 2 koite 9 kole kichamcham meet ang age tugul eng achek, meet nebo oeng nakilen consequences of sin. Amu ni kityo consequences of sin ko the wages of sin age, meet nebo oeng. Ko kichamcham nebo oeng akoba achek. Ko kit nekikochi Jeiso kome eng saisiek 3 ichegei ko kikirukyi tengekwogikab ing'ony aketil eng emetab biik chesoptos. Kome kokwong daktari nekim asikarindet kole katepto ano. Ko noto ikere kinginye keyai postmortem nekure autopsy. Eng yoto yo kimurtoiyot koker setani koker daktari nekinamu meosiek kole kakome konde sei. Ko chun alak kitokosoptos keiri kelyek. Ko kimokomi haja kotakeirini amu kaboro. Ko kikirie chun sikochurkuken borto makomuchi kotokong'etin kobus kwak tuguchu tugul chu kamwowo. Lakini kit nekiyai Jeiso netomo keyochi chi age ko kikonor ak kirukyi tengekwogikab ing'ony. Kounotok chamanikab Jehova ingeker tuguk chekitestai eng kimurtoiyot ko kiborwech netai neregekab setani eng Jehova nekimoche kobar eng neregek chekiibu mbarak. Ako kiyan Jehova amu tengek koya neibei kot koib sobetab Jehova inendet. Nebo somok ko kichame Jehova nekimuitae tuguchu tugul kwanda kotindinyegei ipkoimenit asista, ipkoririo malaikaisiekab Jehova, ipkoiwei akot asista kotokoker yetindet nekiyoe komi kipchung'ai. Amu kot nguno kindoi pichait yo amu makikonye kesir akot kechoran pichait inegei, lakini kimi buch yetuge nekiimenit asista matakomuch koker yetindet amu kichamin Jehova akochama. Tatyo komoche koborwech kora yaitietab tengek ng'eme Jehova akomoche kot kome weritab Jehova akome Jehova inendet. Kounotok iborwech yaitietab tengek akoborwech chamyetab Jehova akoborwech neregek chekitinye setani Jehova. Noto amune kikisirto kipsengwet kele ngobet setani ini kotko matakoyai kipsengwet mara ngine. Ko noto amune yekingokakobata kimurtoiyot ko matakosakta kipsengwet. Amoche awangune ng'oliot nemi Jumapili nekale futile sacrifices. Chu kikere kobendi biik olimbo Manila ipkikartat anan kokoito kokochinoik. Komami kokochinet neityin tuguk chekiyaak eng kimurtoiyot. Amu chiwendi chito taisiek 4 itepchi Mariat kole ochorwo.
mami kimokomi Jeiso sinema nekikiyoe eng yo kimule kiy ako kichortagei akoi oldo meet neng'wan nemami chi nekergei amu machu kikiyochi ichegei chu chekitau romanik ak biikab Babylon ak no acha kichorgei Jehova nyokoteshi beek teret kokerurukchi tengekwokikab ng'ony asikobit kesorurech. Ko noto amune mami kokochinet age nekimuleni, mami kiy nebikochini botiryot sikosoun, mami kiy neimule kiy nekiyaak eng kimurtoiyot amu kikitil inendet eng emetab biik chesoptos, noto nekisorwech. Yekikeni Setani kome Jeiso korire akororichin kochotisiei, kochorgei kipsengwet akwai kit ne eng nwakindo summary kokamache amwa kuni. Murtoiyot ko kiyaak tuguk somoku. Netai ko kit nekiyai Jehova kwanda. Sorry, ngotaune netai ko kit nekiyai Setani koyochi Jeiso eng kimurtoiyot. Ne nekiyai Setani? Kibirchi kimurtoiyot akoboisie Judas kong'wekta akoboisie Pilato akoboisie Yahudik koesio Jeiso. Ko kiboto neregek chik ak sinyinyik chekibune kipsengwet. Kokinyatar tumdonyi Setani kole Jehova soso minyai nenyunet. Netai ko kit nekiita Jeiso Setani eng kimurtoiyot koboto biik chik tugul. Nebo aeng ko kit nekiita Jehova kwanda Jeiso werinyi eng kimurtoiyot. Kiita ne? Kirorokchi tengekwokikab ng'ony tugul akometo kwame mee nebo aeng. Nebo somok ko kit nekiyai Jehova koyochi chi eng orititab Jeiso eng kimurtoiyot. Amu kikanabech tugul akinde kindaech orititab Jeiso. Sing meenyi kebek koboto inendet. Kit nekiyai Jehova koyochi chi nekimugul metinye ak ane eng orititab Jeiso eng kimurtoiyot. Komwa Paulo kole kikartat akoboto Kristo ama anegei maasobe ako sobondo nosobe nguno asobe eng kainetab Jeiso. Kounotok tuguk somok kit nekiyai Setani eng kimurtoiyot nekimokotinye kebeber eng serundenyo ako kiboru kityo kaserwenatenyi ak neregekyik. Kit nekisorwech ko kit nekingakotar Setani tumdo kochorgei Jehova nyokwai koyochi werinyi Jeiso eng kimurtoiyot akomwa kole kakokeskei akoek inendet kakochinet nebo tengek tatya kesorwech. Ak kit nebo somok ko kit nekiyai Jehova koyochi Jeiso koyochi kimugul met eng orititab Jeiso werinyi eng kimurtoiyot. Noto nekikisorunenech. Noto amune mami kokochinet age tugul nebo kapkoros nekimuchi keyai kimule noto. Ak noto amune makoi takeweke ipkikoite nego akebe kapkoros kele kakitisisie anan kele kakiwek Mount Kenya, Mount Kirinyaga ipkikoito. Acha kiningo kiurwetab tuguk chekimutwech akoi Jeiso. Ak kingoit nyokwokis tuguchu somoku koborok. Noto amune kibet anget kong'ete barak akoi ng'ony akochilil arwet akobur rotwet amu kakoit weritab Jehova nekikikeni. Ko makoi takeweke kipkaa kokeny kele kapkikoite moek anan kele kakikoito ngokiet anan kakile kimache ketumda korotik keyae ne. Cho tugul ko keweke urwet olikinye akokikeit kit neinet. Ngotoretech Jehova sikenai chomyet nekichamenech tatya kelewen kemwechi yetokomi boroini amu korosiot nekikikoito komakolose komwa kipsengwet kole kakokeskei kakobek boroinoto. Tos mi chi netesei eng kebeberta age tugul eng choto tuwai anan ko tebut ngatany mwalmoiyot age mwalmoinik chun alak ngomi ng'olyo nemoche kotes. Ates ng'olyot agenge Pastor. Kangimwa akobo meetab Jeiso abwat ng'wonindo nekinyor ak biik chekikas kou chepyosok ak tilyonutik chekimitei akoyesta alamalai. Aweke atindiotab Adam ak kinye kokalel eng taitab Jehova. Kokakwam logoiyat nyekemanda icheket eng mbaret. Sang'utab mbaret ko kicheng Jehova arwetab kechir akoeny amu aketumda korotik chetai. Na arwanatak bo kechir nekikitumda korotik ko kiboru tumtaetab Kristo Jeiso korotikchik chebo kimurtoiyot chenyochun kat kong'ete Adam akoi chito nebo let nekisoru. Kiibor Jehova tetutienyi nebo sorunet kong'ete taunet yekingalel chito kele mami nyoetab kat nebo tengekto ngomakitumda korotik kou yemwoiwech kitabutab nebo Lawik, ateptab Lawik 17
koitab 11. Ngomami tumtaetab korotik komami nyoetab kat. Adam eng muguleldonyi kong'ete kalel ko kishokobor Jehova arwetab kejir nenyonei nekinyokosuldae Jeiso eng kimurtoiyot eng meenyi. Ng'wonindo nekinyor arwetab kejir kokakieny. Atkinye ko ng'wonindo nekinyor Jeiso kuyo kabesho ak Jehova. Sikobit kebesho tengekto nekikobutyi keswekab Adam ako ke Jehova inendet eng bounatenyi. Amu magetab Jehova ko kekuye kele kichop Jehova kiy age tugul akochop oret nebo sorunenyo achek. Kongoi. As amu sait ko ngatach kiboitiot neibe kebeberta nebo Jumatatu. Karibu. Kongoi missing Pastor Hector Wai kakondoiwech. Ko kiketesetai eng yoto ko keker kakomwa Pastor akobo Jeiso kowendi kimurtoiyot. Kemwa Pastor akobo ng'oliot neking'et Jeiso ketuge neng'wan nekale makany akot asista kotoben inendet yoindetab asista. Ko kabwatwa amu betusiek alak komi biik alak kole ngomati Jeiso yani ng'wonindanyu naakere ko ngiker ing yu komamite ole matin Jeiso. Kitiny ipkotiny yani ng'wonindo netinye chepyosok ne ngap kokakoek abused koek yani ingen kenyalil chepyosok kelyochi yani tuguk chechang chekiochin chepyosok akot tibik ko kiker Jeiso amu yoitiet nekikiyochi kot koek ketuget nemakany akot asista ko tos komi yoitiet age nesire notok ko ikere tugul ko kikas Jeiso ng'wonindab age tugul sikoker chitugul kole kiime Jeiso akobo ane. Mami kiy neking'et neilen oye matiny Jeiso eng taban yu. Tugul ko kila Jeiso ako ka mwisho kokinyo kwanda ak nyokoruruny tugul korurung'chi akoker Jeiso kwanda komondoi. King'wan inetya akot kokekas kole kiwach Jeiso eng kutit neo ako kikerer anget amu notok ko asikas ng'wonindo kesubi eng yotok ki betusiek akot kole kibo tai ko kicham sigikcho ngele kakoyaak kiy nelya kele ocheng in arwet nelipwo anan ko moita anan ko in kwesik chelyon anan ko kirukik chelyon sikobit nyekekoito amu kianyinye kotab kabanum nekokoyaak kiy neya. Ko tuguchoto tugul kekere kele eng biik chebo betusiechu ko kikesoman kele achicha ng'wan atebonotok. Kalya sikeyai kounotok keyochi tuguk cheyachen ngoeito anan ko kwesit anan ko ne. Kalya ingen mi biik chekelen human rights anan ko yani yoe rights chebo tiong'ik anan ko kiy age tugul. Kalya kinyalil ikere ile kisikwoe kamwae Pastor kole kiitou kap Adam kingome kap Adam sikong'et kebar tiong'ik ko kikilen keanyinye lakini mamito age tugul nekianyiny kosir lakini kiborwech nekakile keborwech yenyone Jeiso kole nyone eng tai yun asikobit nyokoibto ngongen komengen kiy komakoi inai lakini kakikonech kanetisiet nekiborwech. Ngesoman kitabutab Berberanik 10 koite 3 akoi 10 komwoiwech akoborwech ne akobo kokoitoet nekikoitoi biik eng betusiek chekibo tai ako kiiboru ne eng kiptengekinik ne nguno eng kiptengekiot nekimuchi kosor kiptengekiot kokikoito tuguchoto. Tos kiisto kabisa koisto? Ngesoman Ebranic 3 koite 10 koite 3 akoi 10 amache kekas kitigin asikobit keelesankei. Kole ak eng
tiseiwoshechotok komitei kabwatetab tengekwokik kenyit age tugul. Amu maimukoksei eng korotikab kirukik ak kweisik konem tengekwokik. Eng noto anyun yekingonyo Kristo ng'ony konyokomwa kole kimaimach tiseiwek ak kakochinoik ako kichobwo borto. Kimaibaibaitu eng kakochinoik chekibelei komugul ak chebo tengekwokik. Amwa anyun ale kero kanyo kikisira koba ane eng bukuit nekikimaman ayai makeng'ung Jehova. Mwae ng'alechu mi meto yu kole maimach anan ibaibaitu eng tiseiwek ak kakochinoik che kibelei komugul ak chebo tengekwokik eng choto chekikikoito kou yemwoe ng'atutiet. Yeityo komwa anyun inendet kole kero kanyo ayai makeng'ung istoi nebo tai sikokimit nebo oeng. Ko kebeberta nebo 10 kole kikitililech anyun eng makonato ak kakoitoetab bortab Jeiso Kristo konyil agenge akoyam. Kikikoit bortab Jeiso agenge akoyam. Makomitei kotakikoito kirukik, kweisik, akot eng lagokab Israel kenyoru kobunu Misri. Betut sikenai kakitilde betutab kwoeng kasi. Ko eng yu kakiker kele kakiborwech tuguchu tugul chekikikoitoi kele kotilil ko kiiboru kole nyone Jeiso nenyokotilili tugul koibei koek inendet nekanyekesich asikobit koistoiwech tengekwokik akoek agenge. Ole kimaicham Jehova chutok chekikibelei komugul anan ketumda korotichoto. Lakini ki urwet abwoti nga kicham akot ngemitei sang kekere urwet nyokoloboti kole wendi urwet ko ikere lakini ngiker urwonoto loboti ko iboru ngo urwet ko neng'ung'et amu urwet lakini ma chito. Ngicham ngoi lakwet nemining koone urwet kolen lakwani loboti lakini mengen kole inendet urwenyi ne noto. Iker urwetab bolik ko ndetobeni barak ikere ile mi bolik. Ko kiborwech tuguchu tugul ko urwetab Jeiso ne inendet ko ketit ngekure ketit amu nguno kibendi kel keumegei urwet anan yo kalal asista. Ko kiborwech kole kiborwech tiong'ichu kikibore tugul eng nyonunetab Kristo ne inendet nekinyokwo ipkoit kakomwa pastor ipkoit yundo kebar. Kochang ngekere nguno eng let pastor wee let kole kochang komoswek chechang kimuchi kinetegei akot biik chechang chekiek kou Musa. Ko ki Musa ko kerkeindab Kristo ne ki inendet komuti lagokab Israel. Kolechi lagokab Israel ong'et kale Jeiso komwoe Kamuktaindet oyai kouni. Ko ki inendet nekiborchin koborwech Jeiso konyone asikonyo kong'et. Ko Isaac ko kergei kora ak Jeiso kou urwetab Jeiso. Amu inendet sigetab Isaac ko kishekemwa kele kitun kisiche lakwet kolechi kwandanyi kisiche lakwet nekikure Isaac ko Abraham kolechi siche ako inendet konyone. Ko Isaac ko kikoito kwandanyi koek ingobtisisio. Ko ki Isaac ko kiibei kwenik chekipkebele kebendi kapkoros ako mengen kole inendet nekikoitoi. Ko ki Isaac ko kerkeit ak Jeiso nekingowendi kimurtoiyot ko kiib kimurtoiyot ne kwenik ipkikartate.
sikikoito eng kapkoros. Kekere kora eng yutok kele urwet neiborwech akobo Jeiso. Kanyo Jeiso asikobit kosorwech. Kichamech akochamech nekinyo koisto chutot tugul. Amuchi ketestai amu sait nekakwo ameche akochi mwalimuinik koteshi asikebe kwaeng kasi. Chang kanetisioshek tupchosiek chok cheiborwech akobo eng Jeiso nguno nekingonyo makoitugegei sogek chekicheng'e kap Adam kotugegei. Nyo Jeiso sikenyoru akobo kale his righteousness koketugenech asikenyoru chomyet. Kenyoru eng akot ngap kilene katunisiet asikobit kolachech asikenyoru tumdo nenyone nekaek nguno kikeni nguno kekere let kele kinyo Jeiso kora anyun kekere tai sikobit kilach chutok kakonech Jeiso asikobit kechobokee amu nyone katunisiet netilil nemanyone netinye tesya. Ara anyun tupchosiek chok komait yotok meche kechobokee akenai Jeiso ne notok kinyokome akonyone nebo oeng. Akonyone nebo oeng nemakonyone konyil age agenge kityongon. Notok koiborwech tuguk chekakenetkei. Otoche mwalimuinik. Kameche ateshi ng'oliot agenge Lilian. Kangotou konetishe lesonini eng barak yo, kokakon ng'oliot ne ngot ko makitinye akot ngoritin yo ko makitinye kiyo kikure feeling. Yani kangenam rani kele kakolel Aramaru anan kele kakorumis chi kongerumis chi kele ongecheng emet kocheng eriait community tugul kecheng kenyor kong'ap kenyor kele aja nekata ng'ete nekata kerate chichi ongeret nebar nywa ngotebi weri oye gogero lo ingwale gotuljon arat nebar nywa kongeret nebar nywa komonganal kase pick up community kole kakesolven ng'olyondoni ko kerat nebar nywa amu kaliak ko chito nekamukotindo lelut kele akile uwo akile ngwalini kidogo kole kele aja omete ngwale kikangwalate orat ne kekane map ko meke ngorindo je orat koteb chito kole kalia sikeboisie kwesi kalia sikeboisie moek chekamukotinye lelut birukik chekamukotinye lelutik ko kalel chito nyiketintinye ketil tuga ketil birukik kalia angakibar tiong'ik chubo angwan fe ng'olyondoni komwoe leson kole nyalu iker eng konyek cheu chotok cheikere ile kakiyai kit nemaiman kakiyai kit ne unfair keyochi tiong'ik sinai ile kikiyai kit nekimokonyolu keyochi Jeiso kakiyochi tiong'ik ng'oliotab ketil kikee sobetab tiondo asisop kiptengekyo akamokotinye kityonyi mengen ke innocent kabisa kale kinye Jeiso ka innocent akine kunot yu tiondo kero ketil ino kikarta Jeiso kuye kakitil tiondo nematinye lelut kayai koek netinye lelut chito ningo marumis kayai koek nekarumis asikerat eng korkoret nyikeyai tiondo koek nekalat tengektab chito sikosop chito konye Jeiso kokerenech ke akichek nyikeyai koek kiptengekyot ine nematinye tengek sikilokchi milet nebo tengekto kuyo komabasta yeitya kesopchi achek chekiki kiptengekinik ngiker eng oret nunotok nekere ile kibun Jeiso chekimokonyolchin kobun akoba achek kotechenchi Jeiso chi akiker ile angakiyai kito nebo kamanut chichi eng sobonwekchok asikenyor sobondo nebo akoi. Kongoi Lilian. Ngatesiot akine. Noto amune kimokomuchi konyo malaikaiyatab kipsengwet.
anan konyo Jeiso ko Jehova Jehova inatenyin amu kimatemuokse nyo kebebertanyo ako kiyach nyokolach borto nebo Adam ak kabuset kinye nekibo Adam asi borto nekinyokoib Jeiso ko kinyokoib borwek che kikilich borwekyok tugul mami chi nemakiib chromosome nekiyai tengekto chromosome nenyalulat kabisa neu noto o kinyokoib not sikoik agenge eng achek ne ngepiman komasiregei kiy ngeib korotik kokergei DNA chekuk ak nin ne ngowendi iman komatokoek chi kakilen kakimeto nekaking'woli ngeba kepiman kele bas sikenai kele inye ngiwe sipitali inget ile ipketebenen tuguk chechang ako akekonin keretyeut yu akisingibi kowendi nas kole ya mwagei ing'o kotinye record nebo kaineng'ung netai ak nebo oeng kotinye address chebo ole imenye ak ne simanya ketil keldab chito age buch akain wrong person kouno kiyai kipsengwet ne nginye kepiman ipkinem korotik ak chromosome ko chito nekikachilil nekokai konye kinam nenguno konginye kinde kelechi teben yu kokergei eut nekinye chito nekikakinamchi makosa ngolin ak nito ko kinyo asinyokoib amu nguno ikere kora ng'okisto kinyakobit lelutiet nekiyachi ng'oki kwome kaata tugul tai obo koyoto akotinye korotikab kaata ako kiyokur ak biikab koyoto kokwere ng'okisto tugul akot chekimai ki age tugul konyokwo Jeiso koindo sin nguno ngoi kecheng'e ko ngenyor agenge nguno kelen keker kepiman kobo koindo kabisa matinye shida ko qualifyan Jeiso nyokosorwech noto amune ki necessary ki nekekure incarnation nyokoib borto nebo tengekto sikoyan akot ng'atutiet kikoito ko melen kiyai kipsengwet nekikure exchange amu noto amune kamwa eng kitabutab Ezekiel 18:4 kole the soul that sins shall die me sabondon tengek mame kwan nekotabo werit meyoni imandab Jehova transfer of sin guilt lakini kinyo Jeiso nyoib chromosome neng'ung ak age tugul neng'ung sikomuch ko qualify noto amune kimonyo ko Jehova amanyo malaikaiyatab Jehova ako kinye nyokotebeu akoik agenge eng achek neingen ng'wonindonyo akotinye korotikyok akoloe korotichoto akoi akotun kemi kipsengwet ko nenyo melen na kiking'wos kityo ng'et kipsengwet kole kikobekyo kibo ng'ony olin ng'etu kolochi bortonyo akoi koikeny. Kongoi mising kamwa sirindetab kitabut kole iwendi ilonye ndegeit iwendi koret age iale tikitit isheliponi atya inam tikitit ko ngisistoi tikitit ko tos tikitit noto koke kartasit buch akoi yekailany ndegeit nyebichorugei eng yun ko kakobek akot nditeitindoi tikitit noto ko makoke kakobek ko tos konitok nekiborwech eng Jeiso akameche aker eng yoto ale akot abwat alechigei cheng tikiting'ung konekit iborwech chu kikiale eng kechirek chu kiking'ete kebore ko kiborwech ko tikitit nenyone yekakoit konyo Jeiso komakomitei ki age netekeale ile totindoi tikitit kakobek ko anyun nguno kong'et kityo keal tikitit ngeba anyun koeng kasi ketuye elen arwetab kejir nebo Pasaka kenyoru eng kurgotik chemite chomeche osir asiosoman kitabutab komong'u 12 akoi 11 Isaia 53:7 akiwe koite 8 Korindoek netai koitet 5 koitet 7 akeba Ng'ang'utiet 5 koitet 6 kole inetech ne kurgotik chutochu akobo Jeiso ko arwetab kejir nebo Pasaka tos inetech ne ko ngesoman akot eng Ng'ang'utiet 4 koitet 4 ameche asoman noto sisir kora si isoman Ng'ang'utiet 4 koitet 4
kokale akiyem ng'echerok notok bo laitornatet ng'echerok ngasoman akiyem ng'echeronotok bo laitornatet ng'echerok 24 chebo laitornatet akitebe boisiek 24 ng'echerochotok kolochi ngoroik chelelachen akotinye eng metoekwak gutonok chebo dhahabu. Ko ikere eng yu ile kanyo iborwech akobo Jeiso ne notok laitoriat, ne notok arwet nebo kechir kikere kele Jeiso ne notok. Ko ki iborwech eng yu mising kengen chechang lagokab Israel kakoba Egypt ipkotebe olotok kitebiso abwoti ale kimatakobwoti akot kole kokochi Jehovah koyosyechi kole obendi kenyisiek 400 ak barak nekit 500 akawekwok. Kaba ipkotebiso kikoyai boisionik kwak kosich lagok nekit makobwoti lakini kiit betut nekikakoit kikinyalil ako kiwek Jehovah kokochi kakochinet kowekis. Ko eng betut nekikere ile kibwa birutik chechang imuchi isoman ko kikibir birutiet nebo let ko kile Jehovah Musa lechi lagokab Israel konem chitugul arwet nebo kechir anan ko kot age tugul ne ming'in ne nerat komuchi konem ngo taritwet aketil ak korotik akinde kurget kole ngikere akot kurget ko kitebi kou kimurtoiyot kende kole kale ako ma arwet age tugul, arwet netai nekiboretiet akinde kurget. Keborwech kora kangenai kele chekabo kirugik ak kweisik ko kiborwech ko urwetab ne notok urwetab Jeiso ne inendet ketit. Ko kora ko kiborwech kole konde nguno kotukenech korotikab Jeiso katuke kurget kale nyikosirto malaikayat nekibore lagokab Egypt. Kale kibore ma lagok ichegei koboto ki age tugul ne kiboretiet kokibir. Kale nyikosirtoi kole nyosirtoi kemboi kikikochi kobar tiong'ichu ak kikilechi koam chekang'et karon kale makeame kebel tugul komang'et ki age tugul. Ko kinyikosirto malaikayat kemboi ako kot age tugul nebo biikab Egypt ko kikibar ki age tugul ne kiboretiet nekikochi kong'wan. Kalya sikwai Jeiso Jehovah kouni tuguk cheng'wonen neilechinigei king'wan netya neking'wanit eng emet kot kole laitoriatab emonoto kolech Musa ng'et akong'etye akobe koba kabisa. Ko ki kenyisiecho tugul ikere akot lagokab Israel eng yutok ngebe anakte koikere ile kiwek kot ko kiibe dhahabu ak nee ilen kimakeliponjin kiy lakini kikikochi Jehovah neyoe boisionik chemyachen. Kilya sikwai tuguchu tugul cheilen ile bo buch kelya lakini keborwech akobo korotikab Jeiso chechotok kikitumda asikobit koek Adam nyokowektech kou kingotumdagei korotik eng kap Adam kobar weritab Adam kobar ng'etab kamet. Keborwech kole korotikab Jeiso chekikitumda kakikure kingeresa kele antitype urwet kai koborwech koeku sikeker eng konyekchok kele inetech akobo sorunet nekinyokosorwech Jeiso
asikobit kenyoru sobet, keyai keker boisionik chekinyokwai Jeiso asikobit kesorwech asikenyoru sobondo nebo koikeny. Ale Jeiso ko kisob sobet nebo ane, neu ane, asikokuyo kakomwa pastor. Ako inendet ko kisob sobet ne tilil, nemamite arwet neketekenyoru nesire sobetab Jeiso, nekimokotinye tesya, nekimokotinye tengek. Ako kitonon akoi koit betut nekikikartat, ako eng mwisho kokabet kesorwech. Ameche akochi mwalimuinik koteshi yutok asikobit keker eng yutok kekochi mwalimuiyot nerube. Kot komi chito nemuche koteshi anan kotinye maswali komwa nito. Ngomaunotok ikere ile tos tebutiet nemite yu kole tos nee netos kiyai eng sobenyo asikenyoru sobet anan atebetab Kristo eng sobonwekchok. Tos nee tebutiet nemuchi itebegei amu Kristo ko kikome agenge, makome age, akonyone anyun. Tos nee nekanyo kenetkei anan iyai ta Jeiso eng sobeng'ung asikonetin atebenyi, konetin asilu lapkeiyenyi, ne notok kailachech kakenai kele kilakwech sobenyi asikobit kesopche akoek inendet amu kiwek inendet arwetab kejir nematinye tengek, nematinye tisha, akotinye kimnatet neitumtumi tulwosiek chemite sobenyu. Mami tulwet neimuchi kosis komite Jeiso sobondong'ung. Ako mising asikobit kilosu Jehovah. Ako notok ko sikenyoru bororietab kipsengwet ne notok nyone Jeiso kiwo kochobwech. Ongerwai sobet nebo Jeiso, nekinyoli Jeiso makinyal kiy age tugul. Makomite arwet age kosir arwetab kejir ne notok Jeiso netakonyone netekelen kiumi asikiumde tengekwokikab biik, tengekwokik alak chekiyoe. Kongoi mising. Toche mwalimu. Lilian, eng'etab arwetab kejir nekikieny eng emetab Misri ko kergei ak atindiot kaina kimwoe akobo Adam ketisei eng korotik. Eng yu kokanyokobor Jehova kole inendet ko baunindetab kipsengwet ak ng'ony tomo koistogei akoribe biikchik eng oiyondit age tugul. Kakoyok Jehova berutik tumatwa mugulelwekab icheket chebo biikab bororiosiek chetomo kosikyi mugulelwekwak sikonai kole Jehova kobo iman ako Jehova ko nekinye waloksei. Eng kile Jehova lagokab Israel okerchigei ko. Kerchinetab kot nekikere kot akolech oeny arwetab kejir nelibwop imakenye arwet age tugul. Ako nematindoi tisha ngolel kolel kunotok kobirir kobirir. Akenam korotik keise tugotuk chebo kurgotikwak. Kele nyone malaikayat kemboi notok amune sikekure Pasaka, Passover. Nyokowendi malaikayat akoker kot nemi korotik. Iboru kele icheket chekibwat ngot che Misrik chekinde korotik amu kakas lagokab Israel ko kikisor akichek makibar. Akele taita agenge nebo lakwet. Amune sikende taita? Kokaib taita age nebo lakwet kele tun koyoku Jehova weritnyi nekikinegei nekergei ak taita. Ako meetab lagokab Israel eng yu kokakibar eng yu eng emetab Misri sikobor kele kakobek kiptengekinik tugul chemakas it kursetab Jehova amu kakeeny arwetab kejir. Taita nekikibar eng rotwetab cho ko kiiboru kele Jehova ko kakong'wanit eng inendet amu makasit biik ng'oliondenyi.
korotik chekitumdagei eng kot age tugul ko kiibor kele maoyan korotik chekiche chekikonde tukab kurgotikwok ko kimatakotumdoi korotik eng gaa ako makitokere korotik chekimite gaa. Jehova ko kikwere kimasi sikobor kole inendet ko arwetab kechir nekeyok Jeiso eng arwetab kechirit kai. Ko kingoba kochuno koesor kobor Jehova mieindanyi. Kongoi. Kongoi mising. Atache mwalimu nerube. Kongoi mising eng kanetisiet nekakenyoru kiboitinikab Jehova chebo tai. Kibendi kora ketesetai kekerei tetutiet netindoi kipsengwet akobo achek eng betuni eng oretab lesson. Kakiker kele kito no nebo kanetetab kei nebo lesson eng wikini koboru kipsengwet kotieme kowek kito. Kowekyi atebet nekibo tai kole kimaktoi Jehova eng taunet. Kale meche Jehova kowek tilyandit nekimi eng tai ak chito yikitom kobut kabada magawa. Kimitei Jehova ak chito komne. King'alaldos ak kiboiboen egoshek tugul. Kale meche Jehova korikyech akotebi kobotech. Notok amune asikotiemei ng'alechu tugul chu. Kotaune koeny arwetab kechir. Yekab komong chito eng kabungutab kabinet nyokoeny arwetab kechir. Akotuch kotuge sumotik chebo kolokyi sumotik chebo muitab arwetab kechir. Kotuch achun korenwa asikobit koek nitok kawekchinet nekakituiyo chito ak Jehova kokeny amu tilyandit nekakobet. Kobor eng oretab arwetab kechir akoi koit Jeiso nekinye keng'any eng let ak kikartat kuye kakenyoru kiboitinik chemite chekakonetech. Keker kele ne akai kito neborye kipsengwet koyai. Borye kipsengwet koyai kawekchinet kowekyech kabungut kibo kabeden kotomo kobit kabotet. Lakini kale maimukaksei koyaak anan kobit kitok yemite tengekto. Ko kito neyae Jehova ko koting'ting tengekto kobet amu chamyet neting'enech komameche korureny echek tengekto. Lakini meche kotuch tengekto negei ak chamyenyi neting'enech ko kowekyech kei kebenji inendet ko kwandanyo ako yaindenyo. Kole as ing yu eng kitabutab Tionokab Kalasunet 5:4. Kole amu maikamuktaindet neiboiboitu neyeityo amatebe oldang'ung yeityo. Notok amune simaimuch kotebi chito ak Jehova kou atkinye tai amu kikibutyi tengekto ako kibi lagokab yeityo. Kikenyaban tengekto nekibo sigikyo eng kabungutab kabeden. Akoi rani ko kikeku kiptengekinik. Eng notok komwoe kole ni matebche tengek ak Jehova. Maikamuktaindet neiboiboitu neyeityo amatebe oldang'ung yeityo. Eng kitabutab Komong'u 33:20 ikere akot yekingab komach Musa koro lilindab Jehova. Kalechi borwo lilindang'ung. Kolenji Jehova Musa memuchi eng kisomaneng 20 kole akile memuchi iker tokenyu amu makere chi akosob. Meimuchi chi koro Jehova kiptengekyo amu makere kiptengekyo Jehova akosob. Kolenji Jehova Musa anyone nekatekere tokenyu kale anyone atya nyalia kale akinyosirte eng taing'ung. Kale yosirte kale ang'eti ande in rwandet nebetat asikobit aunyin. Kale aunyin eng rwandet nebetat akatugenen eunyu. Kale atya asirte asiro kityo batet amu makere chi tokenyu akosob. Notok amune sikamwa kole yami kasokotieni tiendo kole rwandet nekibetak kikiung'enech orit kero asikobit kituyenegei ak Jehova. Kale sikounye Jehova eng eunyi. Ne notok
tieme Jehova ko winye amu jam nyene tingene ko las magere ji Jehova ne gitenge kiot aguso amma tebe ye yityo olda Jehova na taga mne asugo tieme Jehova ko gerenda to ko istatenge to asugo weki tiliandi nyo agnende kuye giwenda gesa mananga liota cheiso enga galute ke gera garo ekalut ni gibatai kile kiune ekalut ni gibatai kongi zamanen laitori nek natai sisi kaitini kotaman agetaman agenga komo yolle agi komang tisi engole tilil konye poldet kota Jehova ki ekalut komi ole tilil misen ole ige disenate kala ogi mo muji ko tebeti si ori tundog ak Jehova kara engori kumioto kingo jorgei Jehova ngore ta bolde ko nyorunat ko mam tisi tokol amu matebe tisi ak Jehova kala ngin tamana genge kala ngata one taman kala agin ko mam tisi engole tilil konye bolde ko ta Jehova kotko mata ko mutisi ko bais amu boldet amu kinyi kotab Jehova lilindab Jehova ero so kinyalu ko stagetisi asogabit amu ma kaga nyi lilindab Jehova kaga nyi toronetab Jehova kago e ole tilil yuto ero ko mi Jehova na matudo sa pik amu magaira lilindab Jehova agisok ko ya jogo manda tisik asogabit ko Jehova nagago tebi engot egalutri kemas kele kingo toma amu egalut ngi batay ko gigengem egalut ngi tekset ngi ba egalut ngi gigengem ko galo kingo toma kengem egalunata ko gijam ko mitei tisin maingeta baro ruchet ngi jam gindoy egalutri ko galle mainga ne baro ruchet ko gitindoy ngatuti ga Jehova we ngisir ko ngalalas ko le kingo toma amu kiju to gibortoy kolle ngajareta la tornate do Jehova negi tebe Jehova nenda negi ngele kanyo ko jortin ngay ole mitei mainga tabara ruchet le polde to kolle agele mite Jehova egalo tori ko galle kingo toma gay kengem egalo nata gibatay ko galle kishim komma si nege gure gishim komma ina kitabota bagay ke mauten agay golle enga gay agay enga tini kosogo kemwa agobo egalot na boy natun kiteje kele etu torornate ne bollet ne bogoy kosir negi batay mo Jehova na balugoshe aga gonu galiet enyoto kimeje gira egalo na batay aga galo na boy nigi nyigete kwage ngame galo nigi batay kingo mite ngatutu joga mo wok mainga tabara ruchet ko giborta gole mite Jehova ko ganyo Jehova ko nyona poleta ko shogan orite tabaga luna tag en ole mite ko ay nguchele belen en mainga tabara ruchet laga ngingo ne kenga mega lut ko ngala Jehova ki kayani ngisa man en kitabu shek ki gitindai jaba spirit of prophecy ngisa man spirit of prophecy volume 1 page shek pogalang 1 ak tamanagang 1 agi so man na kitabu na gure story of redemption page shek pogalagenge at sai ne angmut agi so man na kitabu na gure spiritual gifts page shek pogalagenge at tamanang 1 ak page shek pogalagenge at tamanang mut kitabu na gisrenge 1864 kuma una lagi wa mainga tabaro rutiet nage jango jotin ge Jehova ama itenge megalo kala gi ngala Jehova vi ki goyoni kegi gi men angayane agoba ngemishet nanyo nege megalo tie ko lenji o iste mainga ne baro rutiet
kale kongetye bichu kai koisto moinget ab bororutiet nekicham kokere lagokab Israel ko komongunet ng'wa nekingo komi moinget ab bororutiet kingen kele mitei Jehova kwenunyo akonyone kochorugei akochorchigei ole kot kaite tilil atye koek mitei eng katikati nenyo kamuktaindet nekebor kole kimokoi eng koshek tugul lakini kimitei eng betusiek kikichorchingei kityo kot kolenji Jehova kiboitinik chik nyone keng'eme hekalun ako nyolu koistogei moingane bororutiet kale konam biik eng beekab kong ak eng karagenet amu kanitoni ko kamang'unetab ichek chukocham komong'u moingane bororutiet kale kenam ak kipkeony ko biik chekiibe kale kiibe eng rirek ak eng karagenet ak kipkeony kinde keringet kebenet nekale kingeibe kindo kebenet ko ki mwisho nebo makiweku kokeny kotkonyo kwenutab Israel amu kimeche keng'ongchi kebeberta nebo oeng notok amune singap konyo Hagai komwa kole etu torornatet nebo let nebo koi kibendi keteche sungot kokocham ketinye kamang'unet kekerei hekalut ak moingetab bororutiet nekocham komiu kebendi kekerei moingetab bororutiet nekaikai kosir nekocham kekerei nekocham kochorchingei Jehova kolas ipkouny bichukei moingetab bororutiet ak nesirei konyo ng'oliondonep Hagai aeng ko maonatet komwowechas kitabutab Matayo 1:23 ko ng'ong'wech kebeberta nebo oeng nebo hekalut nekinyiketech eng let kale manachi berkeiyat akosich werit akikure kainenyi Emmanuel kale yekiwech ko mi Jehova kobotech kingomitei moingetab bororutiet hekalut nekibo tai kemwoe kele mi Jehova kobotech akimokomuch koit olda tugul amu kinyone Jehova amakere ak biik amatuitos ak biik amu lilindanyi lakini kingep komanach berkeiyat kale kesich werit nekikure Emmanuel yeityo kele kaweksetab ng'oliot Emmanuel komwoe kole mi Jehova kobotech eng oret age ko kimong Jehova nekicham konyone orititab ole tilil akonyo eng oretab Jeiso kokakolach chito bortoab chitondit akonyo kotebi koboto biik nekakolach borto nemakotindoi lilindo neuni kotindoi kokachorchigei hekalut nekimweitos biik kokachorgei Jehova eng oretab boldet konyo as nguno eng oretab Jeiso atyo kotebi eng kwenutab biik akosich koib atebetab chito nyalulnatosiek tugul chekibune chito ko kinyokoib nyalulnatosiek choto tugul kotebi eng kwenunyo ak kikiker konyoisei konya akot biik chekindoi mogondosik ne biikab mogondosik ko kimikerikyin kimokoendi chi kot korikyi biikab kikindoi kitoboni ak biik isolation quarantine kele tebi ngolin biik amu matuitos ak biik ngolin lakini kinyi komi ngolen Jeiso ako nyabichotok kero koek mi Jehova kobotech eng hekalut nebo oeng nitok kang'alal kole eku kaikai kosir nekibo tai amu kakonyo kipsengwet akoi kwenutab chito yeityo nesire tugul koai anyun tesonatet yengap kikartat komwa kole kale kinyo Jeiso inendet kwenutab biik kale kiiro biik Jeiso konyoisei ak komi ak biik akot chekitinye mogondosik chekiakoek makomitei kibagenge koboto biikab koboto community komwa kitabutab Korindoek nebo oeng 5:19 kole bo tuguk tugul Jehova kale nekituiyenechkei eng Kristo
ak kikonech achek boisiet nebo katuyet 19 kele kimi Jehova eng Kristo kotuitos ng'ony ak inendet komaityin icheket yaitwogikwak kokakokonech ng'oliotab katuyet. Kang'alal eng yo koborwech kito nekinye kwai kipsengwetas yekingap kiture kalut konyo kalut nebo oeng konyo Jeiso nekanyo kwai katuyet nekiui kotuiyo chito ak Jehova eng kosubkei ak boisiet nekibo kalut nekibo tai. Kong'ep konyo Jeiso kwai kotuiyo chito ak Jehova kot kowendoti kemoni kot kotebi eng kwenunyo ak mesiro koib nyalnatoshek ak ikartate kimurtoiyot kale kotuiyenegei Jehova inendet ak achek kotuiyenechgei eng oretab Kristo keegu agenge ak keamte tugul yamtit agenge nebo tigityot nebo Jehova. Tenwokab kalasunet mut koityi tisab kale ako ane anyone kong'ung kekas kakong'alal nekabo tai ameche ikas nekabo tai nekakisoman eng tai siketar lesson nebo betuni kale akile memuchi iker tokenyu amu makere chi akosob. Tenwokab notok komong'u 30 kole tenwokab kalasunet mut koit ang'wan amu mai kamuktaindet neibebeitu neyeityo amatebe oleng'ung yeityo kole mutu kaitet nyi ko koit ang'wano kaitet tisab kole ako ane anyone kong'ung eng chongindab rireneng'ung bogei kamwa Dauti nga eng oretab yeityo ak cholwok nemanyolchino anyo taing'ung kosubkei ak kalut nekibo tai komwa as kole amu rirenoshek chekingap konyo Jeiso kotok rirenoshek chemaikesugei chekinyo akotakitebi eng kwenunyo ak ilal nyalunatoshek chok tugul eng notok anyone kong'ung eng chongindab rirenoshek bogei eng kaiweisieng'ung akotinyi atakchinigei kalung'ung netilil. Eng notok ko kinyokoyai Jeiso komugak kebechi Jehova eng kou ole kiu manyalunot kele keeku chetililen sikebechi kibechi ni asikobit kotililech. Ko kiyai Jeiso ng'oliondetab katuyet siko chito ne kiptengekiot komuch koityi ole mi Jehova ak eng oretab katililet nekakotililech Kristo ak koyach keeku agenge kowekchech kito nekikimeche kipsengwet eng tai. Notok amune sikelen yekikesu banda eng emoni, yekikes katindiotab emoni ketinye kamang'unet kele kibendi ketepchei kole kiu Adam ak Hawa eng kekoshek kikibo tai kemi ak Jehova kimni ak kilosu kekoshek tugul koigeny ak koigeny. Chi netese ngo netebe ngates yoto karibu basta. kemwa ile nekisoru ko nekaker kakochinet nekikekon neititaat ak boisiet nebo katililet. Kokangeng'alale kakochinoik chematile kiy kokakiker kakochinetab Abel. Ko netai kokochi Jehova kap Adam kabungutab Eden ako ng'ololchi akobo ketit nekimi kwenkwenutab kabungut notok. Koit Setani nyo kole amune sikoetan ak Jehova tuguk alak. Maiman ng'alek chekimwowok kikietan ak ki amu mi kiy ndo chamchami one ole kibokomoche okerkeit ak Jehova. Komusmus kap Adam atebetab Jehova. Ko kinyakobit kabutet nyokonet kipsengwet oretab sarunet eng chepkechiriet nekikieny sikilokyi ak korotik chekakitumda sikiune kitilile ak kianyenye. Kotonon Abel kokirinda choto kole amune sikoek kechiriet ak ne sarunonitok kinyokosob kipsengwet kalya masarugei anegei. Kakonu kakochinet ko lazima koek kechiriet. Kokaesio tetutiet nekatet kipsengwet moche nenyinet. Rekab chikai chichi kaba Kipchumariat eng Pilipin. Yakabirchi Kipchumariat kokakonyor haki kwa kipsengwet. Ngot kelechi mechuno kole ngoja bwana. Kiande Kipchumariat bwana, me berbera amache kipsengwet lazima. Amu kyai. Lakini noto amune ikere kokakachinoik chematile kiy. Amu po teket akobo makenyu.
maitai kokochinet nekikikon. Ngot kobirtagei nguno chito akot ing biik chok nekikichup koinywa mung'oki nebo cheyos, komatingale chito akuna kimami yoto korok is kitomo kesich kitomo kolya, lakini itub mionwogik ngo mionwogik chebunu korotik komatinge torombenit barak yun koitu tukyoto tugul. Ako ye kakobit oretab sorunet kesoru nekeyan eng kayanet akotach kounoto kewekte ko tebetab Jehova eng taunet yekingong'ochi Satan eng kipsengwet kakiwekchigei kele bo iman torornatet ak kimnatet ak kondit konyei akonyolchin inendet netewe eng ng'eretab laitornatet nekikikuoten akebar Setani, akonyolchin inendet netewe eng ng'eretab laitornatet ni Jehova noto kokiweke full circle kokeny akoi ketach kit nekikayai kipsengwet, lakini Setani kokimoche keboisie borto kole amoche ayai akine. Konoto amune terchinet nebo icheket cheiyoni eng kayanet ak cheiyoni eng borto. Kongoi. Amen. Tos tingondochi ng'olyo matach Pastor Nyalilai? Karibu Pastor. Kongoi kanetik kakotoi, kongoi amu kaosisin ak aumaiwech akobo tetemieindab Jehova nekibor eng korosek ako mising ko Jeiso. Eng kebeberta nawendi akesunoti ko ateche barakutab tuguk chekaonetech ako chekaobaorian akobo korosek. Ko eng kebeberta nebo betutab ang'wan kekere mieindo nebo Jehova nekibor komut agenge anan aeng chebo kiboitinik chi, kemut Ezekiel, komut Isaya ak komut Johana sikobit koker pichait eng konyek chebo tamirmiriet, amu Ezekiel ko maotiot eng arorutiet neos, Isaya ko maotiot eng arorutiet neos, Johana ko nekikiborchi tuguk cheechen eng kakesunet akobo arorutiet nelel. Ingisomanen Ezekiel 1:26 kokakimut Ezekiel akoi baunatetab Jehova. Yemite baunatetab Jehova koker torornatetab Jehova leu. Ako ng'alalet nekang'ololchi Jehova kokimeche kobor Jehova kele o kapkorosut nebo kipsengwet anan kipsengwet nekikichop ko oloto leo torornatetab Jehova. Jehova kobo iman, Jehova ko tilil. Ko amu Jehova ko tilil kokebor eng Ezekiel 1 nemwoe kole kikiyat kipsengwetishek. Ak kioker ng'atutikab Kamuktaindet eng kenyitab 30 arawetab 4 betutab 5 nebo arawet. Kamwa Ezekiel tilyandinyi ak Jehova ak tuguk chekiyai Jehova akobo sobondonyi. Ko ngimi 25 komwa anyun leu hekalutab Jehova ak leu baunatetab Jehova. Kale yetyo konyo tuget nekibun soet eng barakutab metoek chebo icheket chekitonondos. Akochul kebebaik neiboru kole kakimut Ezekiel akoker baunatetab Jehova akoker leu torornatetab Kamuktaindet. Kingoker torornatetab Kamuktaindet koker leu Jehova. Koker ng'echeret amu kale kikiyotwo konyek amu kikiyat kipsengwet. Koker eng kekeindo nebo konda Ezekiel maotiot akoker kole une kap Jehova. Koker malaikaishek kale kitonondos eng torornatetab kwanda. Malaikaishek chekiker ko kiker malaikaishek konyil 3 anan kebeberwek 3 chebo malaikaiyat. Malaikaiyat netai kale eng tai notok eng barakutab metoekwak kale kioker nekikergei ak ng'echeretab baunatet. Kabor nguno Ezekiel leu lekikichopto baunatetab kwanda. Akoker leu torornatetab Jehova nemami kong age tugul nekikoro. Tanyiwe kitabutab Isaya
Ko kasisi ni Isaya eng lo. Kale kyoger Jehova kotebe ng'echeretab torornatenyi nebo laitornatet. Eng kenyit nekime laitoriat nekikure Uzia. Kale kingosut barak ak kitoror, kale kisut kwo barak ak kitoror mising. Akinyi eng bounatetab Jehova ne toror. Kale kimi barakunyi serapik chekitinye age tugul kebebaik lo. Kituge togenyi kebebaik aeng. Kotuge aeng kelyekchik ako tarirene aeng. Serapik. The serapik kokergei ak malaikaishek chetomo keker. Kakikochi biik chait koker torornatetab Jehova. Tanyiwe kitabutab Ng'ang'utiet 4 koitetab Ng'ang'utiet 4 tugul ak Ng'ang'utiet 5 ko kikimut koker akine Johana leu torornatetab Jehova. Amune sikobor Jehova torornatenyi eng yu kokebor pichait sikobit konaak eng mwautik, sikobit mwautik komwaita ng'alekab Jehova kobaorian tuguk chekakoker. Amu kit neoe Jehova eng yu komeche koborwech kele torornatetab Jehova koboru tililindo. Ako tililindo age tugul nebo Jehova nemeche kobor kou eng kipsengwet netilil nemi malaikaishek chetindoi kebebaik lo, nemi malaikaishek chetindoi kebebaik 4, ako mi malaikaishek chetindoi kebebaik 2. Malaikayat ne seraphic netindoi kebebaik 6 kokile katuge togenyi 2. Konam 2 kotuge eu kelyekchik simatok eng torornatetab kwanda. Ang yun alak kotarirene eng hekalutab Jehova. Ako kit nemwoe nekanyokomwa kitabutab Isaya lo komwoe akotieni kolen tilil. Nyokoketyi kitabutab Yohana 4 ak 5 kole tilil inendet nekiyai kipsengwet ak ing'ony. Amune sikwai tuguchu Jehova kobor, komeche kobor Jehova kele kipsengwet nekichop Kamuktaindet komatebe yoityo age tugul. Kipsengwet nekichop Jehova ko tilil. Amu malaikaishek chemi kipsengwet kotorori Jehova koigeny ak koigeny eng kalosunet ak torornatet. Amu unot Jehova. Tilil inendet ba iman. Toror inendet kosir tuguk tugul. Ko amu toror Jehova kosir tuguk tugul, koboru kele Jehova komakergei ak chi. Ako achek ko kikiptengekinik. Kamutetab Ezekiel koker torornatetab Jehova. Akondab inendet Isaya nekiker leu Jehova. Eng karwotitoet ak kit neking'ong Jehova ak nebo Johana kokanyo kobor Jehova kole kipsengwet tugul konyitat torornatetab kwanda ak tililindo. Eng ing'ony ko imen. Nyokoboisie Jehova oret kobor torornatenyi. Torornatetab Jehova koboru eng werinyi Jeiso. Naile kibetam sigindenyo torornatetab Jehova neking'ololi ak Jehova kimni. Kibendoti ak Jehova eng baret. King'ololdos ak Jehova kou choronok. Betut nekikalel Adam kemanda icheket kobet torornatet. Ko kingobet torornatotok konakimut Isaya koek baorenik akemut Ezekiel akemut Johana sikobit kong'anyech met ak kutuswekyok ak itikchok sikobit keker kele anga maketab Jehova eng sorunet kou leu torornatetab Jehova komakwech Jehova kewekyigei bounatenyi. Ako makiwekyin bounatet eng kimnotenyo achegei. Kiwekyinigei bounatet eng korotikab werinyi Jeiso. Kele mami sarunet age tugul eng kipsengwet. Mami sarunet age tugul eng ing'ony. Arwetab kechir nekikienye ko kitise kityo eng kasar kitigin. Ako kamang'unet ko ki arwetab kechir nebo iman nebo Jeiso. Nekingakokes Jeiso eng kimurtoiyot
kotokostai kipsengwet. Ak kitokostai kipsengwet eng betut kokabek betusiek konomu ketai Jeiso eng kipsengwet kerongtoi memiritab Jehova, kerongchi alak malaik chekimite kot, kobor kele kiit Jeiso torornatetab kwanda ak hekalut kinye nekikiborye Ezekiel nemwoe komi malaikaisiek ak kotorori kainetab Jehova. Nitok ko kamwoiwech kole maketab Jehova ko kosorwech achek kiptengekinik eng oratinwekab tengekwokikchok. Ng'olyot netai neyoe Jehova koboru chomyenyi letee kele kibor Jehova chomyenyi eng werinyi Kristo Jeiso nekikon koek korosiot sikobit konyoiwech kat ak koistech eng oratinwek chebo tengek. Eng korotik chekitumda Kristo ko kikonech kamang'unet kenai Jehova nebo iman ak kenai kele kikesorwech buch. Arwetab kechir nekikieny ak kinye kotise lagokab Israel komelen kisor amu kieny arwetab kechir komutai kolel. Kikoitoi korosek konyil somok konyil oeng eng betut, chebo sait somok ak chebo sait sogol. Jeiso nekinyokome kimurtoiyot ko kime sait sogol ak kole kakokeskei koiminit emet kong'ete sait lo akoi sait sogol. Sait sogol ko kikikoito korosek kokerer angetab hekalut nekikerei ole tilil lemitei torornatetab Jehova ak ng'atutikab Jehova ak chemitei malaikaisiek kai cheiboru torornatet kotieni eng taunatenyi koyatak tab koker biik kobit botanetab emet nekibor kole makekere kamang'unetab tuguchu akokes Jehova korosiotnyi eng werinyi Jeiso. Kolyet noe Jehova nekikwai akobo achek koborwech kele achek tugul ko kiptengekinik ako kikebutye eng torornatetab Jehova. Kimurtoiyotab Jeiso inegei nemuchi kosorwech. Amu kikebutye eng oretab yoityo komami or age tugul nekeweksei torornatetab Jehova. Nekakoker Ezekiel kole oye kitoror mi serafik, mi kerubik chebo malaikaisiek. Eng malaikaisiek chotok tugul kotieni tilil tilil tilil. Torornatetab Jehova ko tililindo. Achek ko kiyachen kikebutyi tengek. Makoi wal Jehova tengek tok koek iman. Akoi kekes tengek eng meet nebo koikeny nekinyokome Kristo. Eng korotik chekitarta Kristo chekangomwa pasta akobo ng'wonindo nekinyor Jeiso kobun. Aka nakamwa Ramaru akobo arwetab kechir nekienye komekuitos. Kokinyo Jehova eng werinyi Jeiso ak kinyokoborwech tilyandit ab torornatenyi. Akolechech ameche amutak ipotebi eng maketab Jehova eng koinyi neongen kimni nyokomutech akoi kimurtoiyot. Ng'wonindo age tugul nekinyoru murtoiyot ko kimuita sikenyoru sorunet. Nitok ko kikamwoiwech akokaikai mugulelwekchok kele mami kiy nekikwa Jehova nekimetech eng sang. Kikwa Jehova tuguk tugul sikobit kenyoru boroindo eng achek eng mugulelwekchok kesigu ak ketach yetunotenyi. Mie Jehova ako inendet nesorwech. Eng mieindanyi nekikoborwech komami kiy nekikometo Jehova nelen tun komwoe chi kole oye maiki kiy age tugul Jehova. Kot komi sorunet nekikwai ko kikwai kityo kikure mieindo. Kergei ak chi ngamwa ng'okindo nitok amu makichenge chepkondok achek tugul. Tati sise tindoi account nemite benki. Tati wendi besho benki kwakisir million 10. Ngiro statement ngot komite millionit 10. Ibitebe bicho mite in counter ing benki leji. Bongo chepkondochu. Kele chepkondochu ko kiyokwo ano ako chekuk. Mongen ale iyoe ne yotok. Akilechin korok kotomo iro million 10 inam besho.
Lakini kakilejin ta bikere man ko million taman ile chachuk man iketini konyil ang'wan anan konyil taman itebe ile mwoiwo man. Abwoti ale ngot ngiwendi eng oret kot kokekwerie kari ko tos inyoru ngot in nyasut amu kabwatet nebo tuguk chekenyoru chemachekuk. Ko ngiwe kakekonin million taman ichu ibwoti korok ile aitoi ne amu kamaitindoi tetut ak kamaibwoti. Nitok ko keborwech myein nebo Jehova. Kele eng mugulelwekyok eng account nenyo nebo kipsengwet kikokonech Jehova sobondab koikeny. Kikeyotyi chitugul account nenyi ako account nebo chitugul kele sobondab koikeny 100 sobondab koikeny 100. Eng bounatetab Jehova ko kikiyotwech achek tugul kele kibendi oranatak ak account notok eng korotik. Korotik ko sobondab Jeiso. Kole Jeiso a oret, iman ak sobon. Mami chi nemuchi konyor account nebo kipsengwet kotomata Jeiso oret ne iman ak sobon nebo koikeny. Ko kanyo kokone nitok kenai kele ne kii nekikong'et eng inye. Kito nekang'et eng ane ak inye ko kiyan. Ingiyan ile kikosorwo Kristo Jeiso komi account nebo sobondab koikeny. Kikikonech buch nemakiwirte kaotik ako makinyolisi. Kikonyalil ak kikome ak kikonyoru kipchumariat. Katakere kipchumariat nekikibirchi inches 7 inch. Kocham nguno keteche korik kecheng'e 4 inch sikebirchi baoyot. Lakini nebo Jeiso ko 7 ne double nekabor kole nitok 7 kochute ketit ako kur banyek tugul nebo amset akobesho kowet ak mwanik ak sunetik chemite eut anan ko ne. Kokas kondochi konam eunek eng barak ak konam kelyek oeng ako songinin borto ipkobirtogei. Ko Jeiso ko kiib tuguchotok sikobit kosorwech bikyok ne nekong'et eng achek eng tuguk chekikwoiwech Jehova. Ikoikoi mugulelwekyok kele kikokonech myein nebo buch ongetach matkekakei. Tos mi chi nemeche kotes ng'olyo eng achek? Ameche ates ng'olyot eng kabisa. Woi. Kale ameche amwa nwokindo. Eng nandiek kongen ki nekile mumiat. Kele kakobit tengek. Akakwa chi tengek eng family. Kele amu kakobit ki komuch kemuch keyai akeuny. Kekinis kele ng'ono kobaris akwek. Oye kokobar chepyosab kabanam kotep kole komite biik chekikere kebore. Komi chito nekabarishe. Kele kirwoch keyai ne kele kakobet kole nandiek oye ongeatwa ngoriet yotowa ngoriet. Yo kere boisiek besho chekile ongeatwa ngoriet ipketet kabisa kele obuni koba kijanaekab Eldia ochut anan not ketumun ngorot keng'alal amakiatwa ngoriet. Amu yekiatwa ngoriet komang'etu chi. Ng'ete mumiat yekiatwa ngoriet akotaune inendet nekiborishei yeityo ko agetugul nekitindoi report kidogo nemamwoe eng yu ko akorongondanyi koityi akotestai akoit akot chikimokongen kiy. Tintinyi biik mumiat ak ikesu ingen nandie ng'olyo notok oleu ng'wonindab mumiat. Akongen kora nandindet kerichot nekitoi mumiat asikobit kiil kotko tangusit akeisto. Kong'et nandindet kole asikeyai ne yekakobit mumiat kakoter kakeloruno anum kakwo chito netai keloruno koirele kowo chit konye kokerkeit bani ak nekonye konyo nebo somok kele kero ile kanyo nebo somok ako angakonyo nebo ang'wan akotuptup angakoba biik kero ile ng'olyot kinye kikong'et mumiat kotindin biik eng kot family ipkoit ko biik chakiro kero
kele ongiro kit nekiyoe asikobit keel mumiat konyo nondindet tokole bas kiili mumek ne kiilden mumechu kele akoi keisto eng oretab kichenge kit nekiyoe kiyoe tisonatet keyai tisisiet nebo arwetab kejir amanat kityo kecheng ketit nekilen asikobit keiste mumiandani kemeche kebe kokorwoni kimeche kityo ngo kokorwet ak kechipchip kebe tigitik chetindo kokorwet akwek lakini akoi keowen kabisa kotko mong'en tigitiot akot kitigin eng ng'onyutab ng'ung'unyek kibolu komong sang kopel asista akebel kibendi tigitiot akoi nebo let sikele kakikes mumiat kakokeskei mumiat yekikes tigitiot nebo let ko kakokeskei mumiat kokakeel mumiat akosopcho biik amu kakeisto tukchu tugul kemwa kele kibit tengek eng kabungutab kabeten akoek mumiat nekinongir kobit meet amu tengek akonongir mumiandane meet akoi koityech akoi rani lakini mwae bukoit kolen mitei solution anan oret nekimuchi kekimise mumiandane kikabit eng kabungutab kabeten kou ye mitei kito nekimuchi kekimise mumiat nekakobit eng kwenutab bororiosiek kele mami kainet age eng kururetab kipsengwet eng kitabutab boisionik ang'wan taman ak aeng nekimuchi keistoe tengek kobate Jeiso, kainetab Jeiso kinyo Jeiso asikobit koek inendet mami oret chito age kale kikiyai koek Adam nebo oeng eng kitabutab Korintoek nebo tai 15 kele kikiyai koek Adam nebo oeng asikobit eng Adam nebo oeng kenyoru sobondo kero keyai Jeiso koek Adam nebo oeng asikobit koek inendet neimuchi koisto mumiat wendi akoi tigitiot nebo let nebo tengekto inendet asikobit koisto yekiker Jeiso ing ni ko inendet neistoi akoi tigitiot nebo orit nebo tengekwokikyok ak kenyoru sarunet eng Jeiso koyekang'alal mchungaji ko Jeiso kityo nekekere yekiyan eng sarunet nekikinyoru eng Jeiso kele inendet neimuchi koisto mumiatab tengek kenyoru sobondab koikeny kinyoru kutwet nekikokonech benkishek kyok kokanye ikanye kutonok chekale 100% kikeisto tenit 100% kutwetab sobondo ongebe kenyaban paunatoni ongenyaban kutwoni kikekonech yekiker Jeiso ne inendet ko taunetab kakesunindet ako inendet istoindetab mumiatab tengek koikeny kongoi Kongoi mising, kongoi Ramaru. Ko yekemwa akobo mumiat ak kit neome chi kapchi ko ng'wan iman. Ko ye Kristianin anan ko maye Kristianin kotab kobit ki ng'eme kapchi nemechei ketis. Ko eng kawaida tiset ko kikicheng arwetab kejir siketise. Jeiso ko kikotisech achek ko kiptengekinik eng korotikyik. Ko arwetab kejir nekinyokonyo kapkoros. Sikoker biik tugul ko kikimut akoi tulwetab Golgotha. Simami chi nelen maro. Kakartatetab Jeiso eng kimurtoiyot ko kiiborchi ng'ony komugul. Ngiwe ngot Israel ko kitokoste tulwonotok mi barak. Ning chi age tugul nekilo ko kikere. Ibor Jehova kole toronatetab kamukta ko mauny sarunet. Kiyai tugul sikobit kenyor katiaknatet. Kongoi bikyok. Ameche amwaiwok lesson nebo wikit konye. Kingetau lesson ko kikakitaune ng'olyo nekimwoe lumeiwek chebo maunotet. Rani kora akibe kebeberta eng lesson nebo 7. Kou lesson nekitai komwoe akobo lumeiwek chebo maunotet. Eng lumeiwechu kenyoru kanetisiet eng wikit nenyone. Koameche atach akwek tugul akasome ale ongetestai ngotindoi tebutik otestai otebenech akosir eng yo. Anan icheng chi nebo kanisetab 7 Day nenekit yotok ak kaniset tebe ilechi oye mi ng'olyondoni ameche akuyo. Ngotoretech Jehova eng koberurech ongesaa bikyok. Kitororin ak kelasun Jehova nemi kipsengwet.
Jehova nemi kobotech ng'olyong'ung nekakekas. Kakinyoru baornatet akobo korosek chekiboru akobo Kristo Jesu nekitindoi amune eng kalosunet nebo torornatenyi amu sorunet nekikokonech. Ngoek nitok tait neyote kabwatutikchok, ngotokoretech mugulelwekyok sikobit kotangisitu eng ng'wonindo age tugul nekibun Kristo, kenyoru maket nebo sigunet. Berurech ak iberur kosikyok tugul eng kainetab Jesu ne Kiptaendenyo. Amen. Kongoi ngoberurab Jehova.